Marawe muni radani ha awawi ha subda tombodo ropsansa anze simisutu zawite senarem ha aha botorem ha dasi wa pe wa hoi manazemna robzayamri te tirom hoiba bure marina re iwa hoi manazara monona muni rada wa pe wa yiti ana te wawi iwamnari zarada anuniha tem vai pozurom huri durante anyo wamnari da robremonona dure videna piuri vidate uttabinne ti anna rowairebe mayari bureto mani tete davi re isaniza ramono ma pranesuwana amaha muni rada roptebre ipipa ihoi manazaraha roti re mato roti zahi rimha bure deipai rovairebe wanuriha ahata te iwawi asonre misima para tonwe zahu dure ihoi ba monha ma pranesu iwana imronton zahu pipa na te iwa aiwapto zahure ropi buti ana iwa otomono bo waptuna imronton maha dure imronton zahu wawi pai te tamai hoi manazarani dasi wazari pese na pre ani bria ho rim ai bononi piononi i hoi batem noni i predo dure i hinoni bruma pesena. Ao Supremo Tribunal Federal. O protesto é pela garantia do direito às terras onde vivem os índios e acontece à véspera do julgamento que pode definir o futuro das demarcações de terras indígenas. A sessão que vai analisar a chamada tese do marco temporal, essa sessão está marcada para amanhã. Anoni wa ri ai manazarawa bamononha muni rada teza dasi wa pe uhawe ida upariza wa anoni bazema tewe iro wa pezara bamo anoni wa haro mado wati ai ri anoni wa te boto boti ai wa iro mado zara bamo